banyarwandakazi banyarwanda inshuti ni Michael Mupende wongeye kubasuhuza. Nizeye yuko mwese muri amahoro. Nimureke tuganire. Ibintu mu Rwanda muri iyi minsi bikomeje gukomera. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndagaruka ku ijambo Kagame yavuze mu Cyongereza mu nama ya biro politiki ya RPF yo kuwa 17 Nyakanga 2026. Mu ijambo rye bwite atabiciye hirya, Paul Kagame arashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA gushyigikira umutwe wa FDLR, guha ubufasha ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC n'u Burundi n'abandi bose ngo barwanya Kagame mu bikorwa byo kumurwanyiriza muri iriya ntambara arwanira muri Kongo. Kagame asigaye yarihaye gutuka no gusebya Amerika. Aratuka abayobozi ba Amerika, yabise ibigoryi foolish, abyivugira ubwe mu kanwa ke, za go to hell, ikimuzi ko ari igitutsi gikomeye cyane. Ni nko kubwira umuntu ngo cyangwa abantu ngo barakajya mu kuzimu cyangwa ngo barakajya mu muriro utazima. Arabeshyira Amerika ko bashyigikiye indi genocide kongera kuba mu Rwanda. Muzi ko genocide yagize iturufu mpuzamahanga no mu karere no mu Rwanda. Ubwo rero mwumvise ko yongeye kwigarura akayikangisha Abanyarwanda. Atangiye kuva mu kiganiro, muzi ko Kagame ari umunyabinyoma cyane. Yavuze ko ngo Abafaransa ngo bamukangishije genocide muri 91 mu kwezi kwa 9. Arongera yagarutse ko ngo n'ubu Abanyamerika baramukangisha genocide, ko bazayirekura, bazashyigikira abandi kwikora, ngo bakayikora. Ubwo ngo arasolicitinga sympathy y'Abanyarwanda n'abandi bantu. Ntabwo ibi byataye agaciro, ntabwo bigikora. Kagame aravuga ko Abanyamerika bihaye kumutegeka uko bashatse n'ibindi byinshi. Ibi birego birakomeye cyane. Sinzi Kagame iyo ajya kuvuga ibi bintu niba yigeze no gutekereza. Now, something I shouldn't forget I said I was going to, because of the story I brought up earlier. In the recent weeks and months, you have heard of the story of the killings and the fighting that has been going on in a place called Minembwe, around the Minembwe area. This is a place home to some Banyamulenge or some other. What is disturbing? At the beginning, when even in our argument, when we told them what is really happening on the ground and telling people how, telling the powers that be what was going on, and say people are being killed, they are being, drones were firing at them indiscriminately. In markets, in churches, many people died. Maybe, hopefully one day people will go there and investigate and will find the truth. But what was disturbing was that in that same conversation and argument, somebody says, don't bring up that issue, it's none of your business. So which for me looks like, it's like the story of Paul Dijou. It's like that those people being killed for their identity and anything is none of your business. Meaning, shut up, we are going to kill them anyway. I mean, I'm just calling a spade a spade. It's like, shut up.
It's none of your business. They didn't even say, are you sure they're being killed? Or are you creating a story or what? No, it's like, that's none of your concern. But if it is not my concern, maybe it should be yours. So why are you not concerned? And things keep getting worse and out of control every time. So where we are now, we just told, remove your defensive measures. Whether we are associated with and helping FDLR, with the Congolese army and the government to do whatever they want, and then in exchange you have whatever you want, just shut up. So this is what we are being told. But making people shut up, just shut up, I think is going to be probably more difficult than people think. To say we will support those who want to come and kill you, or like they killed you last time, or we will handle it the way we want, so shut up. Well, I only shut up when I'm dead. That's when I'm coming. Absolutely. That is the only way to make me shut up. That's it. For the belittling everything and making it look like some people's lives are just maybe, I don't know. It's not my politics. It's not RPF's politics. We're a small country, very insignificant in many ways. You can do much harm to us, granted. But boy, wishing us away is not a big thing, it's not a small thing. Wishing us away just to say disappear. They were saying they will make disappear FDLR, they make disappear M23. By extension, they were saying even you, Rwanda, will make you disappear. Well, I can't invite it. I can't wish to have such a thing. But when it comes, when I have not been able to avoid it, I think they'll find. I only wish you people, you people, I'm not worried about myself. I just worry about you if you just go home and sleep and think you'll find everything on the table for you without having to invest in it. If you are there waiting for handouts, or for people to do you a favor so that you can live, it would be very sad and absurd. yanavuze ko hari abacanshuro mercenaries ashinja Amerika kuba ari ibashyigikira, ko barimo bahanganye nawe, ni ukuvuga ko bahanganye n'ingabo ze hariya arwanira muri Congo, ngo ndetse n'iza M23 mu burasirazuba bwa Congo. Murumva ko Kagame amaze kwishyira muri position yuko ari muri Congo cyane, ndetse ahanganye na Amerika ku butaka kuri tere bidasubirwaho, ndetse akaba ahanganye na Amerika muri politiki.
Kagame niko abyerekana. Kagame aravuga ko ngo Amerika ihora imubwira kuziba ibyo yise shut up, ngo ko badashaka ko akomeza gusakuza ibyo barimo bamukora muri Kongo, uko kumurwanya, uko gushaka kuzana ngo abagarura jenoside. Arakomeza gushinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ishyira inyungu zayo imbere z'ubukungu kurusha gushakira umuti ibibazo nyakuri bimaze igihe mu karere k'ibiyaga bigari. Mu ijambo rye bwite mu cyongereza cyumvikana, Kagame arashimangira ko Amerika imuhoza ku gitutu kugira ngo areke ibyo we yita ingamba zo kwirwanaho. Mu myumvire ya Kagame nk'uko byumvikana muri iki kiganiro, imbere y'Abanyarwanda n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, nta gutegwa, Kagame aravuga ko ibi byose Abanyamerika bamucecekesha no gushyigikira abamurwanya, ko byose bisobanuye ko naramuka akomeje izo ngamba ze zo kwirinda cyangwa kwirwanaho, ngo Abanyamerika baramukangisha yuko bazakomeza gushyigikira abasize bakoze genocide cyangwa abashinjwa imigambi ya genocide, ku buryo genocide izongera ikaba mu Rwanda, ndetse ko bishobora kototera yuko u Rwanda rwasenywa cyangwa rugahanagurika burundu. Ayo niyo magambo akomeye Kagame avuga, akoresha, yibagije ko Kagame ari umunyagitugu, ko Kagame yishe abantu amamiliyoni n'amamiliyoni muri Kongo. Ibi byose akabyegeka ku bamubwira ko yuko akwiye kuva muri Kongo. Niko Kagame akora politiki, ariko nk'uko nabwiraga ibi bicyuye igihe. Muri iyo nama Kagame yagize umuhigo aca, yarahize ngo ntabwo azigera aceceka na rimwe kuvuga ibyo yise kuvuga no guharanira ibyo yita uburenganzira bw'abatutsi b'Abanyekongo, kandi ngo ntazigera akuraho izo yita ingamba zigamije kurinda umutekano w'u Rwanda. Ubwo ni ukudakura ingabo ze muri Kongo, en general ni ukutava muri Kongo. Yaratsiratsize, ni ugutsiratsira. Ibi byose mu Kinyarwanda byumvikana ko ari ukwanga gukura ingabo ze ziri mu bihumbi zibera muri Kongo n'ibikorwa byose akorana na M23. Banyarwandakazi, Banyarwanda, ndongera kubamenyesha neza mu buryo busobanutse yuko M23 ari RDF. Ni ingabo zimwe, bakoresha imbunda zimwe, supply zazo ziba ahantu hamwe, komandi yabo iva ahantu hamwe, abayobozi bamwe. Ibintu byose ni ibya Paul Kagame. Iriya ntambara ni iya Paul Kagame bwite, si n'iy'Abanyarwanda. Kandi abakongomani nabo b'abatutsi avuga arabakoresha, ejo bundi azabajugunya mureba, ntabwo muzamenya naho Kagame yanyuze. Ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Kagame yasoje avuga ko ngo nubwo Amerika imukangisha guceceka, kuziba, to shut up, ngo we atazigera yemera gucecekeshwa cyangwa kuziba, ngo keretse umunsi azaba yapfuye. Ni nko kuvuga ngo kereka nibamwica. Ariko none igitangaje ni uko Kagame nawe yabaho mu buzima bwe agaragaza yuko hari izindi mbaraga zibaho zatuma agira ubwoba, nangwa atinya gupfa, nangwa atinya ko hari uwamwica. Muzi ko ubundi ari we wica gusa. Kwica, gutemera itaka, ibyo yavugaga byose byo bamuvugaho, bamurwanya, none nawe asigaye atekereza ko hari abamwica nangwa batuma apfa, kandi ubundi ni we wica gusa. Icyangombwa
cyangwa significance y'iki kiganiro ni uko icya mbere izi allegations za Paul Kagame ashinja Amerika zirakomeye cyane, ziri serious ku bantu bagerageza kumufasha ngo areke kumara no kumarisha abantu muri Kongo, ariko ibyaha akaba ari bo abyambika kugira ngo akomeze acurike abanyarwanda. Kwibaza kwa Kagame ni guke cyane. Abanyarwanda baravuga ngo bijya guca burya na Kongo bijya gucika ngo iteka bica amarenga. Ejo bundi haje ibintu bya sanctions bivuye muri Amerika, ibi byasembuye ibintu. Kagame amaze kunanirana ku rwego mpuzamahanga ku ngingo yo kuva muri Kongo, akanangira kubera kuryoherwa n'amaraso n'imitungo kamere yo muri Kongo, abanyamerika bafashe ya mbere kumufatira cyangwa gufatira abayobozi be ibyemezo, cyane cyane abayobozi bakuru ba gisirikare ndetse n'igisirikare ubwacyo cya RDF. Ibyo byaratangajwe, ariko Kagame nyir'ubwite ntibamuvugamo kubera ko Kagame imbaraga ze hafi 80% zari zishingiye hano muri United States of America. Kuva kuri budget y'igihugu hafi 45% iva kugeza ku kubaka izina rye, byose byakomotsa kumvikanisha politike Kagame yaramaze imyaka myinshi akwirakwiza ku isi. Kubaka kiriya gisirikare mubona byakozwe na hano muri Amerika. Abasirikare benshi bakuru benshi baje kwigira ahangaha. Za misiyo zose Kagame ahabwa za Loni zo kujya gukora ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda, kujya gukora ubutumwa bwa burinda amahoro mu byaro hirya no hino, byose byashyigikiwe binafashwa na United States. Kagame ubucuruzi bwe bwinshi buba hano, abana be bose baririwe hano mu United States. Kwiga kuva muri primary kugeza muri secondary kugera kurangiza kaminuza za kaminuza, abana be bose bigiye ahangaha. Ibyo byose ni neza United States, ni ubupfura yagiriye Kagame. Ni ukuvuga ngo US niho Kagame yarashingiye, ni naho burya yiratishaga cyane, agasuzugura abanyarwanda cyane ndetse n'ibihugu by'abaturanyi. Bamaze gufata ingamba kubera ubutamenya bwe, bagafata ibyemezo bya nyuma, Kagame yakomeje kwibaza ko bamwihoreye, noneho kwa kundi yamenyereye kwirirwa yenyegeza azinaha muri Amerika, agerageza kohereza mu muryango we ngo apime ko byakora, biranga. Nawe Kagame mu kwezi gushize kwa gatandatu yarakanze agerageza kuza aha, biranga. Ejo bundi yinginga ukuriye iby'umupira w'amaguru ku isi ngo amusabire apime ko yaza kureba umupira w'igikombe cy'isi, biranga. Umugabo baramuhakaniye, bamwereka ko badakeneye uwo muntu hano. Kagame amaze kubimenya neza, amaze kubishingamo ijisho, asanga akabikanutse, asanga ibyo byamucikanye, asanga aba bagabo badakina, ibintu byabaye seriye. Ubwo hagati aho yaramaze iminsi ibintu byamushobeye, ahondagura abasirikare abo bitwa bakuru kubera intambara za Kongo, cyane cyane abasezerewe mu ngabo. Abasirikare benshi mwumva babasezerewe mu ngabo bahita wezwa kuyobora intambara zo muri Kongo. Abenshi rero iyo bamaze kubiroha, iyo abohereje bakanga, nibo Kagame yadukira agahondagura. Hakiyongeraho nuko ubu mu Rwanda hari uruntu rw'uko Kagame nta muntu akizera muri ibi bihe by'amagi arimo. Nuko rero Paul nibwo buriya basazi bwose bwabyutse,
niko gutegura iriya nama yikubagaho yo gushakisha ukuntu yakwihimura ngo arasubiza abanyamerika. Yatanze impamvu muri iriya nama atava muri Kongo, n'impamvu ngo biriya bifashisha by'amasezerano ya Washington ngo we ko atabyubahiriza. Yavuze ko ngo ubwo yasinyaga yari masezerano yo muri Washington ngo abanyamerika yasanze bamuteza imitego da, niko yabivuze, ngo ko yasanze kari agakino. Ibyo byose byerekana ko we ayo masezerano atakiyarimo. Banyarwandakazi, banyarwanda, wa mukanda bajya bavuga ubu nibwo ugomba gukazwa. Ndababwiye, u Rwanda ruri mu bihe bibi cyane kuruta ibihe byose u Rwanda rwanyuzemo. Nimushishoze hirya no hino muzabibona. Buri munyarwanda yibaze igikenewe gukorwa n'iki kugira ngo u Rwanda ruve muri ibi bihe bikomeye. Murakoze cyane mwese kuba mwabanye nanjye muri iki kiganiro. Ngaho nimugire amahoro.